kubera iki? Uko twitwara, uko twifata imbere y'abandi bantu, uko ubutegetsi bwacu bwitwara ku bantu babwo, sivuze hanze, ku bakongomani nkabo nabo turasuzuguritse bikomeye. Uye baragusekera bagira bate bonjour excellence, kuko azi ngo nuhava uramukurikira aguha umwobo ucukura utware, ariko azi ko tu n'es rien, tu ne vaux rien. Iminsi mike yuko covid iturika mu Buraya n'ahandi hose, tugende wiwe a 15h isi za nimugoroba isi 9 aratwakira, ndamubwira nti ngiyewe hano bampisemo kubera yuko ndi umusaza, ariko raporo irahari barayigusomera, wayisomwe n'umukobwa wa Gisaro. Tariko reka mbanze nguheze introduction yayo ngo shire muri cadre yayo, ko turashaka amahoro. Amahoro yacu n'ababembe n'abafurero n'abanyintu n'abavira n'abantu bose dushamiranye hariya muri Sud Kivu. Wowe urebye uko ungana nuko ngana ndiso ku nshuro ya kabiri, nza numva ngo uzitera amakimbirane hagati yamwe, ngo se turi Abanyarwanda cyangwa turi Abanyamurenge cyangwa turi Abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka. Mwiriweho mwese. Mu Kinyamurenge cya kera navukiyemo, iyo huye n'umuntu mutarabonana uwo munsi, haba ku manywa cyangwa nimugoroba cyangwa nijoro, uramubwira uti gakeye. Naho rero namwe gakeye. Bigenda bihinduka, abenshi muri mu Rwanda hamaze imyaka myinshi bembe ngo barahavukiye, muri Abanyarwanda ku rurimi, Abanyarwanda ku muco, kubera igihugu mutuyemo. Nshatse kubwira mbere y'ibindi mvuga hano abasore bose b'abahungu cyangwa abakobwa. Abasore no kuvunga abantu bahaye bakabakaba imyaka 30 no munsi yabo. Hari indwara nza numva ibashengeyemwo, si mwese ariko abenshi, nza numva ngo uzitera amakimbirane hagati yamwe, ngo se turi Abanyarwanda cyangwa turi Abanyamurenge cyangwa turi Abatutsi. Hari n'umuntu wabindukiye nashubije arantuka, sinamushubije naramize ndaceceka. Nibagiwe carte yanje y'ibateme y'ibatisimo, iyo mbyibuka mba nayizanye hano, n'ubuhamya bukomeye kandi ni original. Nabatijwe ku minsi 2 ukwezi kwa 2 55 ibaraka. Muri carte yanje niko bandikaga bose abakristo bose n'abakatekumene owane bw'Gatolika mbaye mvuga, bashyiragaho izina ryawe ry'abatisimu n'izina ryawe wavukiyeho mu bwoko bwawe, umuryango wawe wahawe na so cyangwa se na nyogokuru cyangwa se n'ubundi muntu wo mu muryango, nyogosenga uwo ari we wese. Bagashyiraho amazina ya so na nyoko, barangiza bagashyiraho n'ubwoko bwawe, ndi Umunyarwanda. Biranditse ngo Banyarwanda. Muzabaze Abanyamurenge bose babatijwe mbere y'iyo inyuma y'iyo myaka, bose banditse ko ari Abanyarwanda, kandi ni ukuri. Donc ndashaka kubavanamo complexe d'infériorité. Iyo complexe isoni, kwitinya no kwigaya kwiyanga, wivanamo n'ubumuntu ndetse. Refusez les complexes. Basogokuruza baturutse mu Rwanda ku bwinshi,
bambuka n'izina ry'Abanyarwanda barariturana baratubyara. Abanyamurenge, izina ry'Abanyamurenge tuzi amateka yaryo naryo, kugira ngo rihame rije mu nyandiko wenda rice muri parlement y'i Kinshasa niba ryaciyemo simbizi, ni muri za 1972. Donc n'izina rishya, n'izina y'amahitamwo. Ambasaderi ndagushimiye iyo umuntu ahisemo ikintu uhitamwo ibintu byombi byiza ariko ugahita mwumva bigufitiye akamaro. Twari twugarijwe hariya bashaka kutumara kuturandura, bahaye batuvanga n'Abanyarwanda baje badusanga bavuye hano birukanwe muri 59 bagiye gusa ngo subira iwabo, bose bashaka ngo batuvange tujyane nabo. Abitwa Abanyamurenge ubu ngubu baratekereza abo ni abatware bacu, bati ntitugende i Rwanda si iwacu, iwacu ni hano, reka twivana ku izina ry'Abanyarwanda. Babivuga kuri teritwari y'Ifizi, teritwari hano mu Mbabarire mu Gitanda kugira ngo ni commune wenda, abohereza i Bukavu kuri province, barabivuga barabihanya barabyandika. Gisaro Muhoza, depite wa mbere mu Banyamurenge, Abanyarwanda b'icyo gihe muri Kongo y'Amajepfo, arabisunika arabiherekeza bigeza muri parlement ya Kinshasa, niho byemewe. Donc kuvuga ngo ndio turi Abatutsi ndio turi Abanyarwanda n'ukwiyanga no kuyambura ucyo muri cyo. Ça c'est un. Icya kabiri, harababikora bashaka ngo twitandukanye n'Abanyarwanda, ntaho duhuriye ntaho dufana, muri koza ubusa muri bo. Uko twa kwita gucengera cyangwa se kwihisha, ukajya mu gicucu ngo ntamenyekana. Ni mwange complexe iyo ni ambahaye, ariko sintegetse ushaka ngo gume yihisha ntagende yihisha. Yari introduction. Icyo bansabye icya mbere c'était un peu trop vite, ndiko ndakiranira inzu yanjye nanjye ngo ngire nture muri u Rwanda neza, rwanyakiriye ndanarushimira. Nta mwanya munene nabonye wo kubiteka umutwe wanjye n'umutima, kuko sanzwe mbikora kugira ngo mbahereze ibintu bifatika neza. Icya mbere ni ururimi. Kinyarwanda ndacumbagira, Kinyamurenge ndasitara, kuko maze imyaka myinshi imirongo hanze y'igihugu. Naho nari nkiri iwacu mu gihugu, ntabwo nabaye iwacu iriya mu Mirenge imyaka myinshi cyane. Nahavuye mfite imyaka 15, ubu mfite 86. Ni mushaki iyo myaka maze ndi hanze mvugana n'abazungu gusa cyangwa ababembe hari ibaraka cyangwa se abarega hari imwenga. Donc munyihanganire nimvuga amagambo tumva neza cyangwa wenda amagambo atoye nk'isoni kuri bamwe, munyihanganire nikomeze nikondeshye. Natekereje cyane babwira bansabye ngo ndumusenyeri uvuga ijambo ry'ihumure ryo gukomeza abantu kandi n'abasengeri baho mugisha. Ndabashimiye abantumye bakampa uwo mwanya n'ubwo buryo no kunyibuka ndetse kuntekereza ngo nanjye mbabemo. Naje nambaye officiellement uyu ni umwambaro w'abasenyeri usanzwe ku mugaragaro wabo mu rugo cyangwa hanze n'uyu, ariko tugira iyindi costume nk'izanyu, ugashyira gusa agasaraba ahangaha na col rome ahangaha, iragaragaza ko nawe uri wihaye Imana. Washyiraho n'umusaraba nk'uyu hejuru, baturuya ni umusenyeri. Ariko officiellement uyu ni mwambaro wacu uko nambaye. Nabigiriye bigira nkana, mwambaye amakosime meza nayakunze, nanjye ndayafite amwe ndashasonesha n'ayandi,
ariko nashatse ngo bigaragare ko uyu muhango n'uwanjye, ça me concerne directement. En fait, abantumiye bagize neza, ndabashimiye, bankoze mu nkokora, ariko hano ndi iwanjye. Hano muri aba Banyamulenge ndi iwanjye. Imana izihamagara abantu tihamagara abatari abantu. Ntago yahamagara ibihigo bitabaho, n'abantu bagira amoko n'indimi. Ndi muri abo nanjye. Donc nigaragaje. Ikindi nuko barya bose mwavuze hano mu buhanya bapfuye harimo mu muryango wanjye, amaraso direct. Mfite ngo mukuru wanjye na murumuna wanjye, mwavuze Andrea ni mukuru wanjye, hari Muhanda barya batawe mu mazi kuri Tanganyika ni murumuna wanjye. Harabo kwa data wacu nyina wa Maître Mucyo, Nyirankuyana, Monique harya mu Rweba n'umuryango wanjye. Mukuru wiwe Pascal, abana biwe n'umuryango wanjye, n'amaraso yacu. Donc sinaje nk'umutumirwa, naje iwacu. Simvuze ngo kuntumira ntacyo mwakoze, mwagize neza. Iyo muceceka sinabimenyaga, sinazaga. Ariko mwaramvutumiye numva naho byihuse reka ngende. Kugira ngo meme n'umuntu uturuka hanze ufite imigambi ushangwa yifatiraho handuke, muhaye inzira. Ariko ndi Umunyamulenge. Muranyumvishe? Ngiye mu byo nashatse kuba nabateguriye. Natekereje, naje nifashishije igitabo cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana. Nukuvuga ngo Imana ivugiye aha ngaha. Imana Yezu Kristo yavuze yigize umuntu, baramubona baramwumva, baranasangira ryarama ahantu kwa Petro, Kafarnaum n'ahandi henshi. Yagize inshuti Lazaro, bashike babiri, Marta na Maria. Ariko mbere yuko avuka Imana ntiyabonekaga. N'igihe cy'intumwa yazibaye ko ntibayibonaga n'amaso yabo. Ariko hageze igihe ishaka ngo noneho yigaragaze kugira ngo bayimenye, yigira umuntu, yigirebo, niyo yitwa incarnation. Yafashe umubiri. Niki cyatumye Imana ifata umubiri w'abantu? Yashatse kuhagira, gusukura, gusana, kuvugurura ishusho yayo yishwe n'icyaha cy'inkomoko. Kuko bivuga muri Bibiliya, igitabo cya mbere cy'ibanze cyitwa ngo Genèse, igice cya kabiri n'icya gatatu, ndetse yaravuze ngo tureme umuntu ku ishusho yacu. Donc umuntu uwo ari we wese ni ishusho y'Imana, yaba umukristo ataba umukristo, ni ishusho y'Imana. Dufite ubumana kuko turi abantu. Ya shusho imaze gutega urwondo, navuga na Shetani igihe yashuse ababyeyi bacu ba mbere bagahemuka, bashatse kwigira ibigirwa nk'Imana, basanga ari ibigirwamana. N'Imana yafashe umugamba ati iriya shusho yanjye naremye yanjye nzayikurikirana, nzayigarurira, nzaza kuyuhagirana isukure. Nicyo cyazanye Yezu Kristo muri iyi si, yigira umuntu kugira ngo dusubize ubumana bwacu. Yabigaragaje ryari? Ku musaraba. Yabwiye hano abenshi muri Abaprotestant, ariko amagambo turayasangiye ni ikiragano gishya. Ivanjiri ya Yohane cyangwa se n'abandi banditseho batatu murayihasanga. Yabwiye nyina ati umwana wawe n'uyu nguyu ni Yohana. Yohana wanditse ivanjiri hano, imwe muri izo ivanjiri. Abwira uwo muhungu ati uyu ni nyoko. Kandi ntibari umuryango umwe. Ikigaragaza ko batari umuryango umwe, kandi ikigaragaza ko Mariya nta bandi bana yari afite, ntabwo bamuherezaga uwundi muryango wamutunga afite abana biwe. Ntijashobokaga mu Bayahudi. Namwe Banyamulenge niko bimeze. Uwo munsi rero
mariya yabaye umubyeyi w'abantu bose. yohana araduserukira twese tuba qu'on appelle l'adoption filiale, turi abana b'Imana. Ngeze aho rero barya bahaye bica batwica batuziza, mwabivuze uko dusa, izina, uburebure n'ubugufi. En fait bariko barica Imana, bariko baratuka Imana, bariko baratera Imana urwondo. Wenda batabizi, ariko konsekansi yabyo usesenguye ni Imana ihayirwanwa. Ni ukuvuga ngo wa Mana we bariya abantu waremye warayobye, donc barayivuguruje, bababaye Imana, ya Mana bayigize icyabi kigoryo. Et ça c'est un péché contre l'Esprit Saint. Imana yavuze ngo impardonnable. Umuntu bwacu rero dusangiye n'abandi bose, n'abarya bahaye batwisha, yaba butwambuye baba babwiyambuye bonyine, niho cyo gituma nzambagirira nk'imbabazi ndetse n'ishavu. Wa munsi Yesu yasenze ku musaraba ngo dawe bababarira ntibace bahaye bakora ni ibi ngibi, ntibazi ko bahaye bonyine bica imbere y'Imana. Ndaza kubwira icyo mbasaba kubera aho ngaho. Ni impumyi zashizwe mu kato, barazingazinga, barazigisha, bitamika ibintu, bafite nk'inyungu zabo zo kuyobora ubuyobozi bubi, kuko ijambo politique c'est l'art de gouverner. Ni ikigrek, police ni umuhana, ni nk'iyi Kigali ni police, politikos ni uburyo uyobora umugi cyangwa igihugu, niyo politique. Ubayigize ikindi, kurwana, amashyaka, gutukana, kwishana, crime politique, ce n'est pas ça la politique. Ufo ni ugupfobya politique nyayo. Donc navuze ngo barya abantu bahaye batwisha ko bariyica imbere y'Imana, ko bariyahura batabizi wenda. Yesu amaze kuza kutugarura ya shusho y'Imana yaturemanye, Satani kabajamwe ababyeyi bacu bakayikurikira, no biracyakurikirwa, biracyakoreka muri benshi muri twa ibyaha tubikoze, taba twasubiye hahandi ababyeyi bacu basigarije. Yesu hari ibindi byavugwemo n'abahanuzi bamuteguye, ni byinshi cyane, ba Yeremiya, ba Isaya, benshi cyane, ariko ndaje muri ahantu twese duhuriye ni Evangile. Aja gupfa wa mugoroba bamufatiye muri bustani, mbere yabwo igihe yasangiye intumwa ziwe igabo rya nyuma yabaye notre Eucharistia yacu, kuko yaguye intuma ngo ibimuzame bikora biburwibutso rwanjye. Ayo magambo turavuga muri misa, niwo mutima n'iryo pfundo rya Eucharistia. Uyu ni umubiri wanjye, ni murye, aya n'amaraso yanjye ni munywe, muza mubikore biburwibutso rwanjye. Utavuze aya magambo muri Gatolika ntabwo ari misa, ni ceremony ariko si misa. Mu mugoroba yarababwiye ati muzi ko yakoze, ntiyavuze ngo ugiye gusoma misa, oya, bafashe ibiribwa barasangira, n'umugate n'umuvinyo, baranavuga ngo barangije baririmba indirimbo za psaume. Ariko mbere yo kubikora arahaguruka, aracikiza, bagihaye barya, atangira kubuhagira ibirenge, asuka hamaze yiyuhagira. Kugeza Petero yavuze ati njyewe ntibyashoboka, ntiwanyuhagira, uri umutware wanjye. Kuko kuhagira umuntu uba wabaye umucakara wiwe, l'esclave, ni ugupfukama ukamwoza ibirenge. Sasa ni umucakara ukora ibyo ngibi icyo gihe.
ati sinabitinyuka. Yezu aramubwira ati niba rero ibyanze ibi ngibi ndaho duhuriye nawe turatandukanye. Ngo abyumvaga ati no njyewe kameme naragukurikiye ndagukunda ntabwo nakwitanyiraho. Ati noneho uhagira umubiri wose. Aramubwira ati no uwamaze koga ntakereye ngo bamusuka amazi menshi, mwese abankurikiye murezi. Hanyuma arababwira ati mwumvise icyo nakoze, mwasobanukiwe ko nabonye Petero yagize impaka, mwasobanukiwe n'iki koko naje nkababera umucakara ngapfukama imbere yanyu ari njye wabaremye kabuhagira amaguru, mwumvishe icyo bivuze? Ati nabahaye urugero. Je vous ai donné un exemple. Urugero rwo gukurikirwa. Muvuze ngo murabe intumwa zanjye, abayoboke banjye, namwe muzamugerera neza nk'uko nabagiriye. Mutabikoze ntumuri abayoboke banjye. Bivuze iki? Mbizanye muri ibi bya Gatumba, niba turi abakristo tubyemeye, kandi ndabizi amatorero menshi y'abaprotestani mwe benshi mu Banyamurenge n'amateka yayo ndayazi, narabibonye ko Yezu ko yaduserusemo twari mu biraro byose ndabibona. Muzi Bibiliya mwarayinyoye nk'amazi, ariko mwirinde kumenya Bibiliya no gukurikiza Bibiliya. Hari ukumenya no gukurikiza, gukora ikibabwiye. Mwagira intege nkeya, mwasitara, n'icyaha kaza, genda wihane usabe amazi imbabazi, ariko kurikiza Bibiliya. Yezu Kristo turamubona mu gitabo gutya. Iki ni igitabo cyanditswe inyuguti, amakaratasi. Amatwi yanjye yo kumwumva ijambo ryiwe n'amaso yanjye ndareba ngasoma ibyo ambwiye, kumva aranyigishije, kumva ndetse arantonganyije, kumva ndetse arampannye, kumva ndetse arankebuye arangaruye, ariko nkoresheje amaso yanjye. Donc amaso yanyu muyagira amatwi yo kumva ijambo ry'Imana. Yezu Kristo mu Evanjiri ya Yohana igitangira bita le prologue, ivuga ngo au commencement, imbere y'ibindi byose hari Imana. Ijambo yari kumwe n'Imana, ijambo yari Imana. Aho ni muri prologue, muyisome mu bitabo byanyu, version protestante murabisangamo. Évangile de Jean, premier chapitre, prologue. Nukuvuga ngo Yezu ko yigize ijambo. Iyo usomye iki gitabo ni ijambo ry'Imana, ubuhaye uganira na Yezu Kristo, uhaye wumva amateka ibyo akubwira, genda nawe bikurikize. Niki se yadusigiye? Ndataruse ndiko ndakurikirana bya jenoside yakorewe Abatutsi, nanjye ndayemeye, naho abahanga bagigira impaka, ndayemeye ko ariko byagenze. Nuko Yezu yatubwiye, aho niho tuza tugira ibintu bitugoye, nanjye hawe babwira ntibinyoroheye. Yatubwiye ngo muza mubabarira barya babagiriye neza, ndetse mubasengere, mubasabire. Wenda wakwihangana umuntu wawugiriye nabi ntumusubize, ntiwihore, wakwihangana, ariko kuvuga ngo umugirire neza, umusabire kuri Nyagasani nk'uko wisabira cyangwa umugore wawe cyangwa umugabo cyangwa umwana wawe. N'urugero rw'Imana ntabone twarukura. Ngo wakugiriye nabi umusabire. Ndavuze ngo wamwihanganira, ariko bavuze ngo umugirire neza. Nshatse kuvuga iki? Ni exhortation ku Banyamurenge ndetse no ku Banyarwanda, kubera jenoside yabo yakorewe Abatutsi hano. Tugigira buri umwaka tukibuka, uyu mwaka ni wa 30,
icyo kibazo turagisangiye nabo ntaho bitandukaniye. aho bitandukanye ni ibihugu muri Kongo, mu Burundi na hano geography, ariko muri signification yacyo ni kimwe exactement, impamvu yayo ni imwe exactement. Igihe nari i Buraya nkiri Roma, abanyarwanda batangiye kugira kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, bampiseho ngo ngenda kubasomera misa nkiri i Roma mu 2001-2003. nza kwimukira mu Bubiligi mu 2006, nabo baransingira buri mwaka nagendaga kubigisha kubasomera misa abanyarwanda Katolika, kuko cyari urwibuko n'abandi bakaza bose. Nabazaga bambwira amagambo akababaza, bamwe bagakanga usangira nanjye, bakanga bakanena, kubera nababwiraga amagambo yabakomeretsa kurusha jenoside wenda. Nkababwira nti bene data, nimutagera ku rwego rwo kubabarira ntimuzakira. Nibutse ku Roma umunsi umwe nasomye misa ndabigisha umubikira umwe tuziranye ni n'inshuti yanjye kugeza ubu ngubu, yanze ko dusangira, arataha aragenda, tujya ku meza aranga aragenda kubera umujinya n'ishavu. Nakoze mu gikomeri kikiri kibisi kivurunguta nk'imbugita, narabyumvisha, ariko ndababwira nti ubutumwa bwanjye ni icyo nta kindi. Se nababwira ngo mugende mwangane, ngo mugende mwihore, ngo mugende mugire gute. Oya, ndababwira ngo Yesu yaravuze ngo nimubabarirane. Tibyoroshye, birakomeye, ndabizi. Kugeza igihe uwo muhango naje kurwara covid, imvanamwe sinaba nkigiyeyo. Donc ndababwiye bene data banyamurenge, murire, nimushaka muganye, murare ku ijoro, ariko mwirinde kwihora. Hari ukwihora physiquement, nanjye ngiye kwisha, mbonye occasion reka munige. Mubyirinde, nimubikora muzamushumuye ku Mana. Muribuka igihe uwishe umuntu bwa mbere tuzi muri Bibiliya ni Kayini, yishe murumuna wiwe kubera ishyari. Amaze kumwisha ndetse aramwangaza, Imana iramwangaza, ariko Imana iravuga ngo uzamukoraho wese azahanwa inshuro 7. Naho ari umunyacyaha, naho namuciye, naho namwangaje, aracyari ishusho yanjye. Donc icyo kintu muzakubwira abana banyu, mubigishe mu matwi, mubabwire jamais la vengeance, ça ne paye pas et ça justifie même l'autre violence. Ubundi uburyo niho intambara ziza ngo yanshubije yandashe dakananje murasa. No, mubivemo. Kibaye ikigeragezo mwihangane, mukitarize kure kwihora. Kwihora rero gutandukanye no kurwana no kwirwanaho. Mwakomeje ijambo ryo kwirwanaho, mwanavuze ko abahaye abarwana muri misobo ngubu bitwa ngo twirwanaho sibo ba mbere. Mwavuze barya kuva 54, ubu tubiri imyaka 50 turi mu rugamba hariya muri Kivu y'Epfo. Abanyamurenge mwabikomoje, mwabivuze, barya bose bariko birwanaho, ntibariko barwana ngo tugiye kurwana, tugiye gutera, bariko birwanaho. Irumvikana iyo muri mu rugamba uzi ko ubundi ajya kunta ahebugira anticipation ukamutera kugira ngo mwigizeyo, ariko umugambi wawe so gutera ngo ngende nicane. Donc kurwana so kwishana biranemerewe. Muri Bibiliya Abrahamu yararwanye, murabizi aho yarwaniye. Bafashe mwene nyina Lot yari Gomore, amame mwaraza agira coalition baje gutera aho ngaho, bafata amatekwa bajana na Lot. Abrahamu arabimenya, afata ingabo n'abagaragu be aratera ajya kugobotora mwene wabo.
Loti yararwanye Aburahamu kugira ngo agarure uwo bavanye iwabo, ngo yari ataragira umwana icyo gihe Aburahamu, yizera ngo naje gusaza nta mwana afite, umutungo wiwe uzaja kwa Loti, ugume mu muryango. Yararwanye intambara, uko no kwirwanaho, si ugutera ngo ndateye, ngo mfite umujinya, ngo mfite urwango, ndashaka kunyaga. No, ni ukwirwanaho ngo nihesha agaciro, kandi nanjye ubuzima bwanje mburwanaho. Imana yarabumbaye, nabwita ngo ni un trésor inégalable, sans valeur. Nta muntu n'umwe uhawe uburenganzira kugira ngo akandagire ubuzima bwanjye, n'umwe, naho yaba umuperezida ntabuhawemo, ni umuntu nkanje. Ejo bundi muri 2020 kuruwa, niba ntibagiwe abari baranyibutsa, twagiye Kinshasa. Nje nari ntuye mu Bubiligi. Abanyamurenge baravuga bati hano hari umugambi hadi wacu wo guhora n'ayandi moko yose dushyamiranye, utugerageze gukemura ikibazo cyacu hagati yacu. Babigeza Kinshasa, biba patroné par le président uriho ubu ngubu Tshisekedi, manda we ya mbere. Inama iraza, bahitamo kuza Kinshasa, barantumira ngo ngende mbahagarare hagati nk'umusaza, mbafashe. Nabo Abanyamurenge ntabwo ntimworoshe, harimo nabo ubukombe buhashaka kurwana, amashyaka RCD, FRF, sinzi ibindi. Ndababwira nti simbishaka ibyo ngibi yabaye politiki, bati baringinga kugeza igihe banteranyije na murumuna wanje, Ruberwa ni murumuna wanje. Nawe arambwira ati nutaza bigafa nabi tuzagutaha imfane. Fata indege ndaza Kinshasa, ntanashumbisi wiwe, bari bamfatiye hotel ahantu. Ndabwira nti njyewe ndi musenyeri icya kabiri, mfite umuryango hano, murumuna wanje ari hano, ndara umugore azancumbira umutsima ashyireho nirara, ngiye biba birarangiye. Je ne vous coûterai rien. Dukora inama y'iminsi 2, Perezida Tshisekedi yohereza intumwa ziwe, Premier Ministre, Ministre des Affaires Sociales, n'umugore na musaza we n'umupadiri ari Goma. Des militaires de haut gradé baraje, Premier Ministre Ilunga yari ahari, baza kugurura inama. Turangije premier discours baragenda, baje kugaruka tuje kukusa kumva raporo, tuyijana kwa Tshisekedi. Twamusabirana baraduha le 15 février 2020, iminsi mike yuko Covid iturika mu Buraya n'ahandi hose. Tugende wiwe a 15h, isi za nimugoroba, isi 9, aratwakira. Ndamubwira nti ngiyewe hano bampisemo kubera yuko ndi umusaza, ariko raporo irahari barayusomera, wayisomwe n'umukobwa wa Gisaro. Tarakoreka mbanze nguheze introduction yayo ngo shire muri cadre yayo, ko turashaka amahoro yacu n'ababembe n'abafurero n'abanyintu n'abavira n'abantu bose dushamiranye hariya muri Sud Kivu. Wowe urebye uko ungana nuko ngana, ndiso ku nshuro ya kabiri, ndakuruta kure, ariko kubera yuko uri president urambyaye, ngo haye icyubahiro cy'umubyeyi. Nicyo gituma bakwita ngo père de la patrie. Patrie ni igihugu, uri se w'icyo gihugu. Donc amoko yose y'abakongomane akubiye muri iki gihugu cyawe yoboye, ubereye se, ugomba kubareshyeshya. Abana ntibazabura icyo bapfa bakarwana, bagashotorana. Wenda bapfuye umutsima, igitoki, umuneke, akantu gatoya cyane, cyangwa ngo se ngo nije ukurute, ngo nije mukuru bakarwana.
umubyeyi agomba kubahagarara hagati akabakiza ataramenya n'impamvu yatumye barwana, hanyuma nimwicare akabicaza murafiki bagutekereza impamvu haye barwana, noneho bakiranure nibikenerwa uwagize nabi uwaharariye uwundi umuhane. Nico twaje kugusaba President Tshisekedi Chilombo, utuje hagati utubaze impamvu icyo dupfa, urenganye nika harenganira ubundi, utubwire uti nimucukire ntimukongere kurwana nkire muri iyi si, muri iyi Kongo. Atwizeza Imana isi n'ijuru, ibyo yavuze byose nta na jambo na rimwe ahubwo byasubiye inyuma idobwe. Nicyo gituma mbabwiza ukuri hano, ninongera kumubona zamubwira ntabwo nkikwemeye, sinkikwizeye, ntukiri père de la patrie, warahemutse, wavuye ku ijambo kwizima, warabeshye. Mbonye umwanya ngo mwegere gutya, jega ndashaje 86 ndiko nasa 90, nasohoka hariya nkishwa ari ikintu, bamaze kumbaga umutima, babaza imigongo. Ubu ngubu ndi un homme en pièces détachées, ntacyo ngitinya. Oui, ariko mubwiza ukuri, tu démissionnes de la mission du père de la patrie. C'est ça la conséquence. Donc nabuze abantu bose barya batugirana kuko turishoye Imana nkabo ko baratoka Imana, bariko barisuzugura, ntibaze ko bahaye bonyine bigayisha, barya bariye kaminzobe. Nibo nandakangira ngo nanterwa baramuriye, n'ubushango ntibamuriye baramutwise gusa, ariko kaminzobe birazwi ko bamuriye. Ni nabo bohereje amashusho. Mwibaza amahanga, abanyamahanga bo hanze barimwe abazungu, barimwe abirigi badukolonije, ishusho bafite ku mukongomano ubu ngubu. C'est un sauvage, pour eux un sauvage. Iyo ni igitutsi umuntu yishyiraho wenyine. Kuva ngo 2022, 2020, 21e siècle, hari abantu bakirya abandi ni nyamaswa. Barabihorera wenda bakoba amashyi kuko bakeneye amabuye iwanyu, ariko barabasuzuguye bikomeye cyane. Ntabwo pasiporo ya Kongo nanjye niyo ngende ndayifite, ariko iri irasuzuguye cyane amahanga yose yo hanze. Kubera iki? Uko twitwara, uko twifata imbere y'abandi bantu, uko ubutegetsi bwacu bwitwara ku bantu babwo, sivuze hanze, ku bakongomani nkabo nabo turasuzuguritse bikomeye. Uye baragusekera bagira bate bonjour excellence, ukazi ngo nuhava uramukurikira aguha umwobo ucukura utware, ariko aziko tu n'es rien, tu ne vaux rien, ko turisuzuguza. Ibyo nabivugira ahantu hose, sinkigira isoni. Non, je dis comme ça, wenda ni testament yanje ya nyuma ngiye kwigendera wenda, ariko nshatse kuvuga ngo Kongo nitisubiraho ngo yonyine yicokore, yigaye, ifata uwundi murongo, ihindura igorore, irashize. Niko navuze bamuzi ngo ese kufisi ko yavuze, abose bararakara. Yavuze ukuri, yaje gutega igihugu ni ndumbi. Pardon ko yamagamba ayo mvuga, niko ndagira gusesengura la conséquence y'ivyo ngivyo bihaye bikoreka bidokorerwa. Hari n'abandi bahaye bapfa, twavuze abahema n'abalendu. Abahema n'abalendu babana depuis des siècles. Abalendu ce sont des Soudanais du Sud-Soudan, ndetse ni n'abatwa, ndabizi ndiganye na bamwe. Abahema n'abaturutse mu Buganda bahuriye aho bose, babana neza, babukolonize bose n'ababirigi, barigishwa ivanjiri hamwe bose. Ubu ngubu ngo n'abanzi, ngo bamwe bagomba gushira. Ugiye kubikurikira neza uko byatangiye, harimo ukuboko kw'iburaya kuri inyuma kwenyegeza umuriro, kuko hari amawe kilomoto, harya niho hari ikibazo.
Bandundu bararwanya n'ubu baracyarwana, à la porte de Kinshasa ko bararwana, ariko ntibivugwa, baracecetse. Abantu ko barapfa ku bwinshi n'abasirikare ko barahafira, ariko barabihishe bakerekana gusa ibiri Nord Kivu kuko bafitemo inyungu. Inyungu ni iyihe? N'u Rwanda reka turutere, ntibavuge barya bahaye bafa amaluku ku bwinshi. President de l'Assemblée babo mbere ari muri abo bahaye bapfa, ariko bashize intuzi ihuzo barorosa, birasheshese ntibivugwa. Ikibazo muri Congo ni Nord Kivu et Sud Kivu. Ça c'est l'hypocrisie politique. Niko mivuze ni hypocrisie politique, n'ubuhumyi. Nka Mbosso ari muri parlement, azi ko bene wabahaye abishwa nawe bishana, ntazanye ikibazo ngo kije muri bakige bagikemure, arasheshese. C'est un traître. Navuze ko ikibazo si cyacu twenyine, Kongo yose ifite ibibazo henshi cyane. Igihe barwanye muri Yumbi ni Bandundu Mai Ndombe, amoko yabo bonyine. Uwaje kubakirana no kubakiza n'umunyamurenge, un militaire, kugeza igihe bamugize chef de l'armée waho ngaho, commandant, et en même temps chef de territoire, administrateur. Kuko yabagiye hagati arabakiranura, arabategera, arabatumira, abaza impamvu, uhanwa akamuhana, ajya gushaka abantu bari mu mazi bajya guhungira muri Brazzaville, akabagarura mu mato. Umunsi bamuhamagaye ngo nagaruke Kinshasa, abantu baragumusa bati niwe dushaka nta wundi, kandi bafite bene wabo muri gouvernement Kinshasa. Nabo bamwirukanishije kuko iyi ngiyi bafite nk'inyungu. Donc ça fait que le cœur de beaucoup de Congolais est empoisonné. Icyo mpaye kubereka, ntimwiganyire mwenyine gusa, ariko twega n'ubwoko sesa, kandi kuva kera kandi birarangira. Ariko Kongo ifite abantu benshi bababaye, benshi cyane, kandi umenye ko Kongo bahava ngo ugeze ku miliyoni 100. Wenda abantu bafite urwo rwango, iyo migambi mibi, wenda ni miliyoni yagira kuri 30. Abandi n'abantu bameze neza, ariko batafite abacecetse, batinye, batavuga. Abandi bakabagenderaho bakabakandagira. Kongo yavuze. No, ce n'est pas Congo. Uyu muhungu uvuye hano, Professor ninde? Maisha si umunyamurenge ariko ari hano, yavuze ibintu bikomeye cyane byiza, ndetse yikoze bujisho. Umunsi azasubirayo, iyi ngoma igihari bazamurya nawe. Oui. Hari uwundi nabonye journaliste, sinzi ntakivugwa, bwana baramufunze, yahisemo kuza yibuka buri mwaka Gatumba hariya Kinshasa. Un journaliste du Kasai chez Tshisekedi, ubu ngubu ntakivuga. Niba tarapfuye ari Makala kumucecekesha. Donc hari abantu bakiri bazima, nuko babuza abantu bashyiramo imbaraga babafasha bumva katite. Bivugiye iki? Ne condamnez pas tous les Congolais. Non. Abaroma bagiraga intuze proverbe, no mugane, ndavuga mu Kilatini, hanyuma usobanura ngo abuno dishe omnes, ngo kuva ku muntu umwe wabonye abandi bose basa nawe ni kimwe bose. Non, la généralisation c'est la pire des mots. Généraliser. Harimo abantu beza cyane muri Kongo, Ibuvira baranyirukanye, baranyangaje. Ubu ko baranta ngende mu minsi mukuru hari Ibuvira. Abakristo bazabaza hano Ibuvira bakansanga hano. C'est que ce n'est pas tous les gens d'Uvira banyanze. Na gasiko kajya kavugira hejuru, gacecekesha abandi bagira bakabatera amabuye bagaceceka, Ubuvira rwanze musenyeri. N'abatikira byakira, ngerageza kubyerekana tibavyumva. Ubu ngubu bari mu Rwondo, maze imyaka 20
n'inene rahavuye bari mu rwondo. Konsekansi y'iki? La hene. Ufite urwango ni indwara idakira, umuti wayo ni urukundo. Hindura uhinduke. Reka ndekeraho, murabizi iyo mvuze nza ndondogora. Tugiye gusenga. Mfatiye kuje mwavuze byose, n'ibyo nababwiye naho wenda navuze ibintu byinshi vague kevaye, ariko nakare ku mutima sinahita amarangamutima. No, nakavuye ku mutima. Amarangamutima ni ikindi. Dans ma distinction linguistique, akavuye ku mutima n'amarangamutima ce n'est pas la même chose. Reka dusenga Imana. Mwasenga